aya women prayer day we be part we message nasar atamai kakhum mai na seiha kasa chemik shone aya je jena aya hi itumna seiha kasa we maramli ko da da seiha sa hipalong mamane seiha sa ko chi ka tha seiha hi kuisang pai seiha ngasa ko chi ka tha seiha hi makhuisang ka pai seiha kasa la ko chi itum aya shumai kha yang mai re ara seiha kasa ena ngasoda kakhum mai na bamhauda aju hi kakhum mai na seiha kasa ka chi we maramli phairam khawai itum seiha samamanda ngana se ngana se aju we tu pong hina Christian fasting and prayer tangkul tu liklat akha Vareshinao bingwui kakhum ena seiha kasa kewang ena Vareshinao bingwui the tui pa chi shi chinao kla ja kha itum mang ma chi la mi ga chung ga seiha sang rok de kakhum ena Muslim nao ping la atum kakhum ena seiha sai atum ajon dang ka chang akha pei da seiha kasa we kakhum ena seiha kasa we ot ngurut kup sangai re ang Buddhist ping na hapta kli kathum shi khang China tum kakhum ena seiha sai China Judaism Juti nao ping la kakhum ena seiha kasa hi sa char lak chi thau ke ta tha kha itum Vareshinao ping la hi practice sa lak tale hi khilak la ka chi we Vareshinao ping we kakhum ena seiha kasa Juti nao ping we maning gaji Muslim nao ping we maning gaji Hindu nao ping we Buddhism ping we maning gaji ka Vareshinao ping we kakhum ena seiha kasa gaji maramli itum yang ram gi chi ni Bible pa me vana itum le Matthew chapter 6 we verses 16 na hapok da 18 vasung da pa mi haire ingshie ta lagana pa mi lak haire chili hang da khle pa na chui manga song pa wa ka paung ka verses 1 to 4 hina khammi we maramli tamji the Jesus Christ na jena 5 to 15 hina seiha kasa we maramli tamji the jena 16 to 18 pa hina kakhum we maramli tamji the dekle ara kakhum ka chiwi ka khalat pa wa ari on hi kuplak kai comprehensive definition ka chi here shok chilak ka ja kiwangla ja ka itamli postmodernist pingna challenge sa shontale atumna gahang pa na khikla ja ka atumna hangta oguthili akhahi apam ga chi da miyur ga chi vu wang mashung sir ga chi hi malai mani chi thai ka itumna hil definition hi chindak lai ga chi ga thaw wang wa maka pai samra chimani nga ka chi ga thaw wang ngui sar pai ka chi ne atumna claim sa da klipa ka itumna hili babda la nga san ge ban ki kla ja ka khum ga chi hiya ka shak ka za mashai mashak mamangla ka khum mai na ka pam ka chili ka khum ka chini abstaining from eating or drinking physical food pasawi ka shak ka za makhwila mamangla mashaila mashakla ka pam chili ka khum the itamui ningli hailaga hiwa maramli ngazaki gichini ka khum ka chihia maram ka chung ga na khum kana gigla jaka ka khum hi poverty cham hauda masam phangru wangana sangai mangai la automatically khum gai dang ramsong atama gali ina phaningungi ramli pamdale laka nganui laka kachi ka tha shimkhur August ara May and June hi sak lakana iramsong ma khayau atam sauda luisau atam sai da pha laka miwi shuk ka paila shukwi laka aling sangai re ashom sangai ka August September ka chang khani hi chot lak kai atam ni chili ka shakaza ka tang atam ni
ara ma chỉ có hạt nà nhau chế nè ở cha cũng hạt quy gai chỉ có cục mà man hậu ta August nè September hi sắc lắc cái tâm sai chỉ li sim kro cái chung cái nè cái khum là sang bập thằng khali chara cái thum sim chung mà chạy ngà thora cái ngà shun zat cái chế nè ngà zin với phát zat cái ta cái thum zat đây ram chung cái chỉ li cái chỉ cái ta sim kro nè vợ ngà thora với hi phát zat quy là cái ngà zin hi mất giá là từ mừng khơi mừng cha mừng khơi mừng hay là cái bị thủy khai chẳng chỉ mình cái huy lắc ấy là người xuân bùng baro mai cái li cha quy là cái chỉ mang ấy là vai là cái bị thế sắc lắc ấy là cái bị cái bầm mà mi là lấy lắc chỉ là cái chỉ cái thằng cái không có lợi cái chỉ là forced fasting because of poverty cái chăm mùi vang ấy nè mất lì mất xâm phẳng thục cái chế nè tân dia nè không ai là cái này có không mình cái gì đó cái chỉ là về sự vi sinh khối là sốc khô về sự vi sinh khối mà sốc mình này chim nín khô cái chỉ ít thầm na hang ác chuyện cái cái gì mà làm bài chỉ mình cái chỉ cái thà vì cái không phát sát cái không là lệ cái gì cái khné li thì vang là giờ cái chỉ cái thà nữa on medical ground mình cái health ground cái chỉ cái thà ari seiha mong hao cái chỉ cái thà treatment sao đó cho tâm lý doctor nó hi sai lo hi mà sai bài mà cô thằng khởi hi cái giá hi mà sai bài mà cái chỉ lấy hao cái đó chịu vang ấy nè cái giá bậc cái vang ấy mà sao cái bài vang nè không là cái giá chỉ rai cái bài người rất là cái ari we dose chỉ treatment chỉ mốc cũng là cái thằng đó cho đó cái sai hi free mà sao là sai papa mong papa khui sang papa mà chỉ là khắc khắc là cái giá mong được lấy chỉ là mà làm cái này chỉ là cái không mùi shuru akani cái thùng mali punishment sao đó không khăng sắc đó người nuôi là cái này phản ứng này punishment sao là cái không khăng sắc yêu mi rin li akshi đây này xem bằng chỉ là cái thảo cái là gì cái cow give us milk God give us milk hen give us egg and duck give us egg. Hi sentence mati hi cái gì tu li tầm đây là cơ, chẳng class cái gì tu li tầm đây là cơ thằng ngồi thổi cầm niệm phun mà sao được thu cái gì, isha vẫn nằm nó bát lắc cái nè, hi niệm phun mà sao cơ nằm mà sao bài mà rơ chạy đó chập là cái mà sao là school vào cái này niệm phun sao được chẳng chỉ ta đó ở chỉ mình nghe cái chỉ cái ta jelly và sang hai là cái punishment vì shuru cái sao đó cái sao cái sao mà ta đó mình phẳng sức là xếp xả lá cái này phẳng phẳng sức chẳng chỉ ta đó punishment cái miếng năng số đó không phẳng sức tân đi ấy nè cái chỉ là tân đi cái miếng vì shuru cái sao đó cái là năm mươi cấp đó cái này khi cái là cái mà daily religious fasting item we dharma rin we cái khum cái gì thằng hàng hải đó Muslim ping là khum mấy Buddhist ping là khum mấy Vareshinao ping là khum mấy item Vareshinao ping là khum mấy thế nè chỉ li item we shit cái sang lấy hậu đó chỉ vắng ấy nè seiha cái sai nè số cái khum cái gì Vareshinao ping mang vợ cái khum trái cái seiha cái sao cái này hi mong ở chế đó mắc cái thuy cái bài seiha cái sai nè cái khum hi cái này hi ngờ shit là cái gì chọn cái gì Vareshinao ping mang vợ đang we cái chăm we vang ấy nè ari we vang cái sát we vang ấy nè o punishment we vang ấy nè khi cái này vợ mà pu ba chi nè mà sa ba chi nè xia sa sang ai cái sa quý chỉ mình nghe cái mà sa là đó cái chỉ cái ta phác bài vang được hot khana akale cái seiha cái sa ấy nè cái khum cái chỉ Vareshinao ping mang vợ inseparably connected cái này hi đó mà số đó we ya pay we ya đó cái chất đó không ai rồi giải cái chỉ thằng chơi xia sắp luôn cái chỉ vì đó bắp cái ta akale thế nào ra hili thà cơ
kakhum hi ka chuen ha pokla Vareshinao ka sata ara Bible na gang itumui Vareshirin hi Vareshi hi sangkangai sangda sa ka tukhangai tukruko rakhangai rasangruko na tumhi sena manglaga mapam shompai ko sena manglaga pamai ka na tumhi marasang mane na tumili manglawi ka sat leidale kachine thanga jui maram le tum phairam nawra chena chitaya ka ara thuk mai da thaibaw sa thaka phatsat ku khum ka khum mai na seha ka sa ka chi hi ka chiwena raw da itumna ta phak yang dharan itum Vareshinao bimangwa 15th century BC wena Vareshiwi zakhana hi ta da sampang dale mai chatam le itum church malai rang samne chi all the semen atam ne ka all the semen ni zat ka sa atumwi zakhana chi itum shikhui laga ajura shing da continue sa dak le ne chiwang ne itum history chui thot cham ji phawa kha itum na recap the Bible li recap the sampang pa na khigla ja kha Moses na ka phungli ka laga Sinai ka phungli ka laga rali kharchan ka ka sas ranjili semik sho hangmati thang ngshun la ngaya la ka khum mai na pam laga a hi rali kharchan ka sa ta ning khami chi mi ning khami wi ngalung ning khami thra chi mi ka chi sam dale ko chinari kap ta sam ga phanga fasting ne I Bible li itum na ka pha thran mi ka thum na semik sho hangmati ti fasting ka sa sam dale akana ki pakla ja ka Elijah hila semik sho hangmati thang Jezebel ungvu Jezebel na ali satat rada phagzat atam sran yam zat mamandale laka semik sho hangmati thang ka khumaina pamme ka chi samphang dale 1 Kings chapter 19 verse 8 China adam we Moses wicina Exodus chapter 34 verse 8 chili yang ka theor China Jishu Christian Matthew chapter 4 verses 1 to 11 pa ka chili Jishu Christana awi wat ngurut mahau chaurang laka vrewi ungram wi maramli ana pau haga shop wai wat ngurut hi mahau chaurang laka ana hammati thang ka khumaina lam hangli siasai mashun la ngayala ka chi samphang tare China ara itum wi thochan hi da kharchan hi wadale ko 15th century BC li wachang tare ka itum na joti wi them lak ka historian Thochan ka kapia Josephus we kharchan ka path ranjili anakhi hangla jakha hi ko khumena seha ka sa hi atam stran ancient near east da hang arihon Iran Iraq Israel Syria higata area ga tong hi Egypt la changnar da ancient near east we area ni atam jitran apam chili chui area li khring ping ok thui ping we khangacha dharmali khangawap we wat ngurut akhang sa sai chatnabi chatkhana nasada legasani the hangdale China ara chidao the Moses la atam sran apam chui area li ring sao the chigata wi kasa khawa akha ta wa kasa te re the ka khuila ka chung khale papam mashun sala pai the khui ka cha itum apam chui area wi kasa khwa na duty now ping la chili ring the kle mi yu akha sao the atmi kasa khwa hi la ta mapak ka pai khang shik le tele chili wachang shondale ka ara secular we history na itum na yanga ka ta sam mangla cha ka itum hi matai lagana Greek philosophers pingwena atumi ka kapiena sampang dale number 1 Hippocrates pa hina 5th century BC atam li okuthini jana anagahang ali Hippocrates li father of medicine telepoke temlak gai Ari we maram li jang thaiba lak hai mini chena ana ka hangma hi kakhum hi phai itumi pasali marakli khum khang sagi ngachon lak the ka hang le chena awi thought wena heda the chat khana ka chung ka lai sai ka chi 5th century BC li samang dali ka khaneli itamna phaluya ka atum awi contemporary scholar aka philosopher aka Pythagoras itum high school li ka leiping na theora maths li akui ka kazar ping na jang Pythagoras a square plus b square is equal to c square da jang pa ji Pythagoras wen garani Pythagoras theorem jaga akui ka
anh cái hàng rồi rằng nhưng cái trái ilm maths mà thêm tham này cái chỉ thấy được ra nó cái song sĩ chính tuy cái rồi tập ninh thế nào ara anh cái hàng hi thêm là cái philosopher sao đó itum na arihon Plato and Aristotle chỉ chính là cái rằng ali anh inspire sa cái mình khní chỉ chỉ đạo đó anh cái hàng ban recap đó revise na mi cái mô hi khởi chan mai and mai yang sun là cái khởi chan sa sai ốc thủy sai ring room sai khờ mi cái mô năng cái gì đó rau cái hàng cái là cái ốc thủy cái na ali rau cái na bắc sắc cái này chú vang cái na ara fasting sa là cái item là cái khum cái na seiha sa khờ cái khum cái na seiha sa là cái rally pa khờ the divine revelation hi item li mi cái chữ concept hi Pythagoras na introduce cái sao này cho chỉ 5th century BC atam li chỉ Greek ping na than là cái cho tới chữ tầm cái đấy hi mi cái chung cái na sure là cái ốc thủy ra khai sâm bằng tali ara Bible liver tha khờ Vareshinao agasata fasting hi must la cái question akal lấy tali must cả meaning to baptism hi must cả meaning to itum we seiha kasa hi must cả meaning to được hàng han cái chung cái lấy hi han pai lak khi vang cái là cái baptism I mean itum we seiha kasa hi wa aya là tiêu mấy cái na hàng ấy seiha kasa hi itu my Bible ka batran matha haila seiha sa chinglo jena seiha ka sa hi manglawi raisariwi shuru akai akhani jena seiha ka sa hi Vareshinao aka vrivrali ka thaya mi aka sa matha hai pai mani kache seiha ka sa na itum vrivrali kharchan ka sani jena itum seiha ka sa nga samai re jaya kha vrivrali kharchan ka sa hi ngasam khai ni chidai ka vrivrali guidance kalau revrawi opinion hi itu mi masam pangtur. Jangan na seiha ya itu mi ting nerer ashi zat kwai wi thata manglarin wi ting nerer ka thani. Kachin. Ka fasting pa wa ka tha to ja ka fasting pa ya itum li hang dak le pa na maram ak mang le itum na sam pangtur. Adang itum na hang khai thata Matthew chapter 16 wi verse 6 wi verses 16 when at will 18 jili pa ka itum sambang ra jili ki jangla ja ka hi matha lagana scholar ping na khyang thata yang gi jiko na tumna ka khum dharan khanang jan aina pha ka khaning ping na ka sa thata mapam chi thealo ara jili gang pa na khigla ja ka Jesus Christ na tam ka sepa na kalli ka na tam na fasting sa saka tamang mako ko awi pa hi na direct ena na tam na ka khum dharan hita ta salo kya tam salo ta kang ko chin da chi thai dak le apa na khigla ja ka o tha ka khum hia itum li ranawa Jesus Christ na expect sa ta kle lo mo ka chin ne kalli ka khum sa ka ma chi mane na khang ba khum ma ka ita ta khum ki ko kakhum thrani da salo when you fast blah 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 ta ka pi khai jang chi dai da chin ka chi thei pa na o ta ka fasting here itum li expect sai ka chi thei ko ki ak sam bang tali ara chena fasting ka sadran amai hi ta ta ngohiri ena sa ko lo fasting sa da len da we thina na na jang 이히 말아이라 그치 몽아이나 따따 우스 이봐야 몽라리 툭락들이도 아버스 파스팅 살락들이대 때미나 테이블 그 소바이르노 그 사이 랄리 먹 테이 빠겐빙 랄리 먹 테이 미유빙 그 사다 마살로 그 아퀴리 타냐오 그 짝럭 revive cái giấc amai mà tập khui cái giấc là cái mà thà là cái nào sao cái gì này được không chỉ thà cái không cái thùng mà li cái thấy à rana nali saman mire pongsher ena nali saman mire cái chỉ có chỉ ít mấy chỉ fasting cái sao principle này chứ na ở fasting cái sao
Bible li tum account khayang tharan ka chung ka sampang ra ka matai la gana adang hang khai ta the 40 days fasting sa khai mi ka thum chang dale ara hili ka chi ka tha na Jesus Christ na 40 days fasting sai in a 41 days sa la go Jesus Christ li hen me sara ta ka sa la lej mu Africa li prophet akhlata self-proclaimed prophet akhli tamakhli khamthau songai na maning le ka zagashu songai na ming chat lak hai akha anaga dagle jaka anahang da as I try to reconcile Satan, Lucifer and Jesus Christ but they never obey my word tanang de anang da le pa Jesus Christ and Lucifer li redo ngmu khai chi ang sun kuli shit bayang en try sa ka iwi tu ima khilang no ta nang hai ho chena anagahang chena ina jiwangen ina Jesus Christ li matai meta ana 40 days fasting sai in a 41 days fasting sara the nawla na challenge sai sala ko dry fasting on a 41 days sara try sa man ko shine thang hi ka jena thigai cái sinh nhật đừng có thì khai chỉ phải rồi thế nào hang được lấy ba vợ really challenge mà sao phải à cái lo cái gì cái tham mình cha cái sai in này cha cái sai rồi mình cũng muốn đi pan tâm sao là cái gì cái tham mình ác đi pan tâm sao là fasting mà sao phải cái fasting sao rồi chả khi sao rồi cái chả ít mình nín uplung đi chẳng phulung khi cái gì principle phanga leidre principle phanga ji thengai lagai ka chima thei chaurang la ka itumna fasting ka sawi effect fasting ka sawi pangsha pai ka khale lak lak ji bible kyong me khai thum yang se number 1 le ara athmi ka shok jang ka sa wala yang se naine wa wi mi ping na jonah wi atamli jonah na tuipa phanga ma in yet 40 days Nineveh parish Hebrew to deliver in eina khi cover preposition were independent meaning la our dependent ni chau da tuipa phanga mang ka English liver thuruk chang dalai ra chena in yet 40 days Nineveh parish ka chimang shimei kap ka che message chi anami te chi sagul go Nineveh mi ping no ho chi da ka na thum na khorom da le Yahweh rajnai tum li khon xiao ra shiman na sik aura cha ka ithum siasar ta thum cái khung mấy là sẽ xa là cái nào xin nào pin khờ nào pin mất đấy, ô even sayu vayu shikain đằng đó chắc mà mình là cái khung mấy là hay là cái những người đây là sẽ sai, cho nên mi lắc ác thình không mất đi lang đó mất đấy cái quy sâm bằng này đằng đó chỉ li lắc ác không mất đi cái chứ chỉ mấy giờ nào mang cô chỉ li xin nào là dân phật nào xin nào là dân phật đại cái mi đã đó ít thông mấy assumption pa na minimum lak phanga pamdak le ctg ngache ko khisam phangai dei tum ka thai sam phang tale ka khaneli ara khang tai mong a khana khikla ja ka fasting ka sai ka chi ka tha mi na ba ari hang khai ta to ning tai koi ka vai sai sai ka chi ne chi na ka chi thai pa ba sia sa la ka khumi ning tai koi ka vai more phyo mi ka vai ka khanen a khana khikla ja ka ningli ka chung ka sa ka ngai pokhoi ka ngai le da rivali ka chi ham thran sia ka sa le pa pam David na awi now mere phara hai la ka chao ta le ta khle atam thran li 2 Samuel chapter 12 verse 6 pa khai tum sam mang dali chili 16 ka jini chili khigla ja ka David na now chi ka cha ta pam dale la ka khum mai na sia sai khum mai na sia sa la ka now chi thi ga hai na oi ina khi khum sa lu ra ra ana ili hanra ka pai maning ni ina ali wala ka sam mangi jini chi dau da ra thui ra vai khui phashak pa cha khui a samatha khri khui la ka pha cha la ka le shiri rali khorom ni ka chi sam mang dali Daniel na itamli Daniel chapter 9 verse 3 pa ka thera Daniel 3 weeks hafta ka thum ka khumena 21 days ka khumena sia sai ka chi sam mang dali ko chi khiwang la ja ka Daniel na Jeremiah wi lari ka pi ga ji pa la ka Jeremiah hi Israel now pingli
Babylon li khivana na ya tam li Jeremiah li rana shirat mi laga cho na tum hi Babylon li vaur ko jingkom hangshini withili ina iwi mi European li chuan ho ki laga hanung sakr kho ta anamaran gai akhalai tale chi Daniel na jingkom hangshini apailam chili wapa laga o chi tha ka itumi hanung khwai atam rai re ta pakhui laga cha tam sran chili hapta ka thum shida adwi awi ning ka chang kala Israel na ping wi ning ka chang jing han ka mi khwai ka po demand ka sa chi mi khwai ka khumena sia sai ka chi thai pa na itum na ning chang lak kai saming sak lak ngai lak kai akha khlai thran ka khumena sia sai ka chi principle akha lei tele ko chena ra ka ngai ka nam Paul na Vareshinao ping li sakrak la ka atum li sa ka den da sa da la ka chila ka na sa da le la ka rana ali Damascus li wawra da chat le la ka wasam phang da ali mik ngapyang sa kho chena chatam sanjili tha kha mik ngapyang sa kai atam chui incident chili rana ali hang Paul na kisa da ka shatli ran ra ka thakhui ga jikla na khla ta chotwai ka chini nana Christali chida ta mangrya ngana pai mani ka chini chida ga da ana tha ka Jisu Kristana rana ili sang sak ngai chi khiklo chang ta lei dele ka chili sambang dak le account pana Acts 9 verses 8 9 chili sambang dak le account pana khiklo ja ka rana sang sak ngai chi ana ngarai mamanda ka khumena mashak machala pamme dang dele ara rawi ka phani hi khilakla ta mathaira le panga pa da le dak le tam thran itum ka khumena sia ka sa hi da kar sai ka chi kho ara next itum na khik thai la jaga athang David and Daniel with demand thata chili khangrui aka Esther na Israel na pingli than laga ka khumena ka pam sia ka sa ka chi hi Esther wi larikli machang mane ka khumena pamme ka khumena rally demand sai ka chi ni ka khumena sia ka sa ka chi hi itum wang mang pak wai concept akale ho ka da chi chili sangnar ga ni chena ra hiwitili Jisu Kristan la awi ot ngurut ma hopok rang la ka hangmati thang adang itum shimai ka hangai hangmati thang sia sai ka chi hangdale chena ra now lakena ta ka church akasa ta itum na kisa ura church wi thochan li khit sangla da ka pyau khyang tharan itum na church na mission ka ji ho church na manglaw yui ku hi vai ho ki vai ot ngurut ma hau phok chau rang la ka missionary pingling ma jo chau rang la ka atam sranjali ka khumena siasa sang mi la ka pangper la ka barro la ka siasa sang mi la ka ji hoi ka ji akha chena atum na church wi kharnau ping elders church yang sang mi ka vai appoint ga sadran ka khumena siasa sang mi la ka atum li ot ngurut ji sin nei ka ji sambang dre ara hi ka tongana chitai dak lepana kikla jaka rawi ot ngurut ma hau phok chaurang la ka pangshap po ko khui sada itum ka khumena siasa ko khui he rawi mangali ninga changwat akhani kachi ara hi da ka tong hi da to shamlak ina hangtau sa jaka number 1 li itum na kisam mangrak la jaka Vareshinao ping na khumda sia ga sawi ka khalat bawa maram bawa fasting is a reminder of oneself that we are dependent on God. Oh, itum klata fasting sa da gleping klata na bab gata ba na kiklo jaka oh ya chi siasar ko khumena siasar la ka rally jahanra ali depends la hi pokhira ka chi akha leitale ka khaniali it is an act of dedication and preparation for God's service. Rawat ngurut imam pok chawrang ka atangang kahit ata missionary ka chola Paul na ngarai mamanta fasting sala jang chi ngarai mamanta oh right iwi mirini nali kamit saire inali chikad haire then iwi service yi kashumlak ena sak vai kalan nawi sang sak ngai third sari ena ili chithai mi vai da ka khomena siasa ka kui principle number 2 ka thumali
It is a part of preparation for God's service. Rawang otsau re jaka. Jena achi itumna. Church ka chung gana hi sai ara iram chongba. Kisagla jaka New Year. New Year kup thang hi. Kubai la ka khare thang. Maninga ka kai kana ba Sunday khare hi. Fasting sa la ka kumpai da sawa ki ji on nguru ka tong calendar hi check sa la ka rally ka kum maina sia sa sang la ka chingkum hi chatvai. Ishi church la chi sab bum tale ko TBCM la hi principally follow sa tale ring phat la ke. Jiwang ne tum hi kumpai da raw lo commission ma chat lak la ta ka shung hi la maram akhan de ya shang khui. Jena itum hi sawa shum fer ka pha wat akhan. Jena principle number 4. It is an act of humbleness and humility. Ara hina ka chithai pa na khikla ja kho o ihi ka shang ping la khum de jang sa ka shop ping la akhwa ping la khum lak te atumo kiwang na punishment da asali chot ngasek la changai mangai la de khang la ka pam ki da kho china ka chithai pa na khikla ja kho ihi o ko thui wisna lo palan ka chung ka leila la pang shop ka singa mya kang sa sa la ram mangali iwa ka tiawa nei khi ka masa ka thuk nei iwi khwat iwi khang zan ka chung ka lei da humble ka sa ka chithai wi akha otsak akhane fasting hi kiwang na itum hi Vareshinao ka sa ta rawi thi ka shura ka sa ta hi ka sai pai khanawali principle number 5 hina khikla ja kha it is an act of seeking God's guidance. Rawi tan kami kapha rawi jitsu kami rawi jithai kami kaphawi wat ngurut ni jena atang la hangkapai re masa chawrang la ka rana than mi lo da ka tong chikat la ka rawi pangshap po ko khui awi jithai kami mathai ru to ka confuse ai ka o ki salak nikla da pung pa da kla tham dharan rally hamsang la ka siasa ka khui Israel now ping la Benjamin Lee rai aka salak te aka shida sai Judges chapter 20 pa ka teora verse 26 tai la kana jang chili Israel now ping na Benjamin pa shina kai xiao da ran ali punishment miao ge na shi tribe le chena wal ka itum atum hi confuse sa khain kiwangala jako the Benjamin Hill thada jat thada yur thada khani wing chali ahil akhan chen ahia pashoshni chen ali ka thausikla da atum pung pa da le ga satadra ka ma satadra raitar ka matar da pung pa la kan le le ga atum ka khumena sia sai ka khumena sia sa la ga ra na ning ga chang ji khilak le tum ne ka shi thai mi ro da ga ngai walo ka sa khang hi ji sa lo la ga rai ji yu le ga sa da tsirai le ga ilima khang chi ya mi ping ga tong li shman se ga lo ka chi ran hukum mi le ga ra ga paning ji da ta thai ka kwini ji ta ka me na ari hon la itum na as what sa wala ka to iwi ka tam ka shi hi continue sar ga ma samara iwi what hi continue sar ga ma samara I Mumbai li pamra ka Delhi li pamra ka ayar sho guru ka shimpang ungra ka ta sar ka confuse sar chillung pai as hil para ma pa pya tam is tran li ki da kar sa ka la ja ka chi ka tha tam li itum ka khum na sia sal ka rawi ka paning chi thai ka mi hi bo ku khi da kar sa la ke ara ka khum mu chen ai ta ko wa khum la u se da ma chong sam pa pha pai ka chi akhale fi chi na khik la ja ka ara fasting ga sa hili itum care ko khila ka chung ga dakar sai achala ga mathai thang mai mata da sa pa pha khai la ka chung ga le sa re aru on la in hang ngai practically it is true with us kiwangla ja ka itum li prayer center in a church li overtake sa ki chi ka chung ga maram ga chung ga na itum le challenge sa le ko ara tithes and offering and dang the prayer center li miralo to ko polo ka chung ga le ko lo chili bap mo ga ta pinga ga norin pa soren chili over sang tak le dang talaga na itum Nagaland we cookie now ping atamagli a contract ka shogawi jena church li atum na overtake sa ki sao tithes lo offering la jili wa missing zero do church ga thenga na pamau da dang by biblically atum na examine za la hima ma shung mane church maning la tithes offering quick vai ki pa ga au thuli ma lai mane ka chiwe challenge sang rok la ga ngong lok en sa khite danger salak tri ka chiwang hange jimaning mane auri hange ipan ki lo ja ka prayer center ki chung ko shodale
hả cái chung cái số chỉ là majority 99.9% nữa và cái nơi hi không rồi gastric will apply cái sao chứ chẳng apar will apply amatin will apply amakai will apply cancer will apply chặt cái chung cái chặt cái chữ vitamin khavat will apply protein khavat will apply chẳng chặt mất chặt bài cái chữ diabetes will cái chặt sao apply khá cái tông rồi có không mấy người sẽ sao luôn có không mấy người sẽ sao luôn nằm sang đượcเลยgiờ mày ngay là cái ông sam cô chặt chẳng ai được cái chữ ba mươi năm lỡ cái chặt hi chặt cái chữ regular diet cái chữ cái chặtเลยmình hiểu là chẳng cái chữ cái thằng nào fasting sao là cái pasali chặt sang mang sang cái shuru chỉ shok ngân sắc hay phụ cái chữ cái chặtเลยchỉ tao cái đó hi danger sai chỉ vắng cái này thì mình ngài la cái này khum khran li khum mất khum khran li mất khum cái gì này hiva mandatory là mình này khơi hiva the good practice sa cấp hay cái gì ác này cho nên sa cái sa tràn li cái khum mình sa cái sa tràn li itom cái khum mình sa cho nên unconscious sa là cái pitao ấy chỉ cái gì cái chung cái sốc khô iram là chung cái sốc ấy đấy khơi li vào là cái sa cho nên mình mới đi phang áp phung cái cái phá sa cái gì chứ phụ vào hoàn hảo cái bác sĩ hoàn cái này chỉ tháo cái đó ở hi cái sa tâm lý thùng cái sa cái vấn bấm bài mà cái exercise tiêu mà mày sa lô from the medical point of view chẳng exercise tiêu mà mày sa lô doctor ping là gang là doctor ping là run thằng mẹ sang mình cái gang khô cho nên exercise cái tiêu mà sa cái heavy exercise mà sa bài này cái chứ âu mà sa âu cái đó chẳng cho nên yang vặt âu cái đó chắc cái số cái bài có fasting sa rồi chạy được km thuộc sinh nhật vào là có chỉ là sao cái hắn không lấy mi cái chung cái pitai đó phong cái vai miệng đó mà sao mong là chốt lại không bị chặt chỉ là sốc tớiเลยkhô chứ ít thôi thằng mét vác cái thế nè mình sai thế nè sắp phá cái chỉ là chẳng cái chỉ vang cái này tụi mình avoid cái sao được cái sai thế nè fasting cái sao trans sắp phải cái ari dose cái băng hiểm mất khui phải mà này cái chỉ lấy ít thôi cái chung cái ari sai là cái khring cái thốt đi rình tới lấy thôi chẳng chỉ đó đó ari khui tới lấy cái nó với dose chỉ suy ta lỗ chỉ mình nghe cái fasting sao tới lấy cái ari mà cái khui phải chỉ tới lấy khô thế nè chui thili kim itum na hili aka expect saki pan aka na khikla jaka fasting ka sa tam sran chili mi ka tong we health condition itum mai pasak ma tha ka shi condition ba hi mangrai cha sir thogi da ka chi ka tha na wa ka chot pasali free ma sa ka chi o ka chi ka tha na wa mild giddiness dizziness sam bang ra tang ta le ko ka chi ta la ta ka hi mentally prepare sa ki chin o i fasting sa jenen te hi ki kamaning ni chi dai do o i fasting sa go i a kwing ni ngaw a jen phil ka ma sa phut ri ma da ya ma we ga chi pa chi maning mane chi ma shok wai jang jen chi ka tha chi expect sa lo hipping le ro kho ga chi hi thai ga jak lo go thang mai lak ena ning lum lak ena fasting ka sa da kar sai ara hang khang ai pa na ki kla ja kha fasting la mu chu ga chung khale kai ka na complete normal dry fasting chát lỡ hân lỡ đơ lỡ một khi lắc lỡ fasting cái sao aka na khi lỡ giờ cơ không người tây style cái bạn na khi lỡ giờ cơ chỉ termang mà mang lỡ fasting cái sao aka partial cái chỉ cái ta này vợ cái sự cái sao pa vợ một khi termang lỡ cái khi aka cái chỉ cái ta này vợ intermittent prayer fasting the thằng cái li pung mực cơ tơ mật tì cái lấy chỉ pung chỉ sét hi cái sét cái xác hi pung thà tơ thuru hi không ngất sắc pasali jang tơ sao cái lơ cái sa thế na ari hon chặt na lắc ấy na cái sa cái lơ lùi đấy chỉ li Vareshinao na khi lơ khi học lơ giờ cái Daniel fasting thôi chỉ na khi lơ giờ cái thấy sài mang sài lơ cái chặt mất sa sa mất sài jang thấy sài mang khi lơ cái fasting cái sa chỉ li Daniel fasting hoई chứ mo ít hôm trái lên chẳng tới lên hôm thế, to phải sao cái lo, sao lo, khờ thằng mày lắc anh à, run a quick by fasting, cái lo sao được lấy, thêm cái by fasting sai mình sao fasting sai chứ nó, và trong sang bapa là cái sao lo đó cái hồ chí ngân sang bapa cái mà sao cái chuyện này, Vareshinao, thấy thằng mày lắc hay fasting,
chẳng Vareshi sa cái gì này sa là cái bốc hàng ấy là bốc quy mang la là người nuôi quy ra là người nai quy pasal là mà tháp quy so cái mi là bây giờ xem mang là cái fasting sa thấy lắc cái nó cái sa church người sa sẽ cái thằng cái to người li run a so mirano amen.